chỉ bây giờ cô lẽ hay các chân là chọn 50k lại mấy mình sắc tu tới ra cái noting thì về ta rằng mà đom tắc rất là nhị khá mà sai cần sai đua cho nên hay với chúng ta còn thì chuột tu đấy cần collect đều hết đó na do inspiration na bây giờ to đàn đấy sai phía đàn thế cần Rodrick akha Rodrick len thlai akha ukil lo ni regem advocate lo ni regem ti te hei bar Mizoram Ukil Association in mo ti meng changena thu chia te churon chiar chuna ka nei dona ti chuanin thiam lo changta se Rodrick te khan convict lo ni ta se engtia reinger seman ni thei dan ti te insul ron ang chi heti kutin thak ron te hi angin nge sem thei ani dan te non en sa doni ole tuna chun Ukil Association ti bang Mizoram Ukil Association bar association ina an thu chu hi kan ron chiar chuak nge Mizoram Bar Association General Headquarters Aizawl Mizoram press release ni somthum pakhat thakhat sang ni somni panga a Adventist Hospital 7 day tlang Aizawl poi khoina kai noya moi lo taka che tho tu te jinga mi pakhat Rodrick Thangding lian ren thlei Rodrick ren thlei hi ama inchal anga advocate ni ani hi keini Bar Association General Headquarters chuan kan riat pui lova tin kan member ani lo ti mi puite kan riat ti re hetianga advocate ming chala midang te diriam le chungtlak zonga thil ti hi Mizoram Bar Association chuan poi kan ti in mani ni lo na anga inchal hi tun nuwa thleng to lo se kan ti tak zet ani lal ming moya general secretary in aminga sign hana ni thum thlan hi sang ni sum ni panga ti de ziak tal bokani ole kha ka chanela kan Rodrick na pokan in biak na khain lo envekan raninga advocate ani thu se ma se he Bar Association lampang chuan Ukil Association mo chung ho chuan advocate ani le ni lo kha an lo hriat pui lova ma ni na lo anga lo in chal an ti ni chmo tun huat thleng to lo se ma ni na ang lo in chal hi tun hu lo thleng to lo se ti ni Bar Association po ati ming liao ani kan ti ge ole ti chuanin tu na chuan engtin nge khang poi khoi tu te intimate tiang poi khoi khang poi khoi tu te khanin thiam lo changta ang se convict lo ni ta sai voina te po ani ko don ni mela kang te kha eng ange a sem thei ani dan te mo kang kha puri da chang te le ili studio puma mo na te inkom na hi ngai tha zoi te ang hospital chunga budget na khanin dan bo chen na engtenge om theyang ti lai kha zona lo om le ta ni tu na khan kan en thuak ka mo healthcare kan te state subject kan loan order ang chi han te subject kan I BNS kan ti IPC anga rampung puina dan man hospital staff le hospital a bungwate hospital damlo te very grapa khate ba ngani violent activities mane kha Indian national law kan ti central act to omlawa mar to state tam tak state som panga som propel hen mani dan lo siam to antinan Kerala te Assam te pan lo siam ve to ani ta tak joining Mizoram ma he chung lo siam lo wa tin nisan anga nisan masanga thil thleng kha heng thei tu pokon ngai lo wa kan ram thui ke ko siam state act anga siam kha chulan kilon mi thea prevention of violence in hospital and its premises tinitani state dangan siam dan ku tu khateng khan hospital big compound chung le hospital building chunga I special taka sem theina le ngai fast track anga justice som theina kha state dang tam takena nei lai kan nei lawa amara chu ti line kasoi du chu I hospital mun big ang ani awang khan ngeni special taka offense ka not hil solti ko omlo ma sala IPC kan ti hey BNS mo BNS kan ti hey abu ko chok sakte a hetlai henin etina kan je kan selok ngomo sero hetlai he kasoi to khan kan BNS hi IPC na ron thak mai ba ka henin IPC khak tu BNS hi IPCI detail mi ba ka khanin in khoi chak lo jok le ngani ve thai jok te khoi ho wang chi kha alo la chang kang te mel lo la serious le to heng tuna kan thoi ho hi chapter 6 mo of offenses affecting the human body mi taksa mi ti sa taksa bati natte khoi bat ha te khoi te antinan tuna kan soyam chi te kha chu in ngani injury tak ko min kan la khela khami hospital bi ka chuan aban tek rob khan me ya antina voluntarily causing heart TMT te grievous heart TMT te in
force anti te ma chung criminal force bi ko man mani vati na tuma banga ko chi te kha I BNS a hianin om ve thapani bo chen pe chu kumni kum thum lungin tan thena hial te nia chu wangin I judge adu chuan minimum antina judge ho hi an thunem san chu minimum punishment ka kum thum ni sela maximum ka kum nga ni sela mo ta tuanin I anan convict chuan ani chu hei hi chu a jelo me hospital a thilania lamol a thil thang po ni lova chu wai hospital ma an hetian juk chetla hi chu I over pe do ni an intention kha criminal intent kha om ve chenga chu wai arab thak bok sem midang ten hospital hi an duat theinan le hospital hi an za theinan hongai a maximum in atam theng berin shemang an ti chuan tena kumthum minimum le maximum kumnga kha kumnga ang kona sim de te chu wangin a khan pain hospital tak a boina siam le khita durtlang kha mo anga siam te kha adang kan Mizoram context atun adang lam chuang ri lo ani chu khami ngai BNS kalphung bodily injury heart develope ating atang khan le assault criminal force manga assaulting develop an book ba mai don ni chu ole hospital big kan lo la ni che lo yo me ole ole ka asem theina dan BNS na ta lan kha puria ta khan aron soi fia kel kol khop maya kum thuma tanga kumnga thleng tan tir theina nia an convict ani chuan mo just the two lo ni se a minimum an lo ti ni chuan kum thuma ni maximum po khan just two nei na sang hle don ni chu dan kan lo hriat lo wang hianin kan tur le thei jek maya hei dan le dun te po hi ye shetur te pon eng hanin en zaw ve te po hi atha riu mai nonana puria ta changte hi athu hla hi fing thina politics kha khel an tum ve ro MP ate khan khama independent dinga ma se politics lam line ai chun helam line hi thakop pai puria ta hi ole chan silai chungchang po kha kom na khan AK47 serik te aron chawa rujik khan khalai khan silai lek chungchang ate khan eng ange dana ti te po kha an chau tum lai lam te ang lai hianin ko alo lang ta soi fian AK47 ken thu te an soya chuan license te polo nei ta se hi silai kol ta khop ma eng ti du dual lek lam mai chi nge indi boi ni ko te tu te chuan nge lek lam te nga etia an soi tak phong mai ukil meu le dan chi ti te nei tu na oma ma mon ka sai du chu ukil te ka han ti ve a antinan Mizoram kan ukil senior berber angai senior ber angai chu uram zawa ka u ni ta ani ho pen thil jong an hrela ba tro ma mi ate po khan ka kan hret kha VC in thana po village council association ho ka bingin an king vea ka u le team te chuan a register ni le ni lo po no ngai to big lo ni den khan hrela ko ve te tuna ukil junior lo tuk ni kum vela jangel him la chuan I nge ni tem chu an thave mai the tin kena tak hi a zong hret tak om thei lo ba chu wangin kan tang ba la khan ka se po thin chu mo thil re po hi nge ni kan na kan thotan ti kan an graduate hian kan nga thole me ma thil se me ma ta kai nga ya thil se lu tu ka ngai lai hi kan thret lo ba ni tlang pu ya a hret tak ho hi chonin adi khop mai thil thret kan kan nga ya kan lo hian kan lo hriat lo lai ni du khop mai hai exam na te po mo thiam thek ne kan hriat exam don na po kan thiam to ne an han keu an thiam lo zi lo lang tu long khan de mai san khia tu han kul de tuan silai re license an pek hi ani pathum bel ka dil pi ve to an sal license deal na hian license deal chana mani tu je ngap tang an deal ti kha tu mi license deal na chana tuan I self defense mo self defense mo protection of valuable property mo tu mi venan antinan mania kan pabia ka kan te pasal then zol mi kan dil sakakan se dan chuan an lo wa sakala choki na mo sanghal venan kan din ni chuan kan papia ka khuyam lo thin rim ta sela license ne wanga sela collect thei chultat lo kan dil sakna than chu an lo wa an huana sanghal rum chok venan ni wangin sanghal chok hoijong lo ko chuan kap thei lo phim chu wangin kan tangwa lo pokhan license za polo ni sela gan license sela in regrab na mo mi attack na person thiang lo phim tin man soila zoi du kan lo thin rim fiawa antina nang den kan lo ti boita chimte in ko attack ta chini
common sense logic a chuan temte ai bun rain min lo in different thing lo ani min kutumin min attack a temte le khadik lo ta ni min attack na level gravity ang chok khan in different thing ta ni temte in miron attack a chuan ka phum ta ni ti kha ko ta chon thiam chang don lo ni chuan miron attack na ayat na sa le turung zo ang khan ti the mo chuan kami kan advocate wala po kharin akazin an lo khoy war mo khan i silai mo temte mo ko alekha athiam don lo shim chu hangin kan license ka ngang po ni tel ane chan to self defense ania silai tu na mai kan thang wala ka vai tak ta sela chu ta po asilai a license holder ni lo ama silai ni karing lo apa chu a license holder ni lo pechonin hantam ka a thaila wa a chiang view mai kha min thing fa kan lo le ka silai lo lek ta thiang lo chmo cham ten lo le ka silai lo ti bi ka te an ron in min ron attack na zir khan kan counter na tur po an ron attack na level up kan lo in defense angai ti te po an riat bel ta beng war thak le mai cham te min ron lu chilo lo min ron lu chilo silai lo ka pa lo mo le ti kha dan chu na pom lo ti na ni chu ale chuan en zela mi vaka kha thelo ole chuan in kal zelang kan topic a thuyang rang se kan nau an soi samasati kha soi le a chuan in soi sakron chung chang hi in ngai zoi te in bayron hi mizo te hian kan chim thare moti tur in om se sewa in bayron hi dan ma eng anga serious nge an thu masalam kha ero kha chu kan shelawa soi chu rim ki trying ke sia in bayron hi kha tuna kan se kha IPC changin BNS alo lang chota mo baratia naya sanhita 2024 nia hela pechol in bayron kha kan teng han da bira case atapo kan ti khamo ta khan in bayron hi anga ko mo ma mi panga item in bayron phechuan a bayron mi soman oma mi soman pakhadan bayrona patni chawin an hneka adang pariat te po kha bayron tu ang ngai sakta ni tu vai in bayron kha intention pe sakania common intention mi an kal khom chuan an vai khan khoi velo ma sala aum version phim te khan tur bayron tin ka chuan internet david case apo khan david chuan han pota hepa PDP duty mo april khan chuan david kha unconscious athisuita tu Mizoram police havina case an lagna chuan 103 tura kan base le khan tu 12 thachim phim kan base le khan no 12 thareng an tum lo wa ma sensation se ma chu mana thi patani mo in culpable homicide not amounting to murder an khan 105 fin and charles tani chuan chu teng bok chuan an tuna du saka case kha te jok loken ak se dok na du saka case khan du saka khan that ve lo ni asa du saka khan tuara jam tak mo wal chuak meni previous injury ni tani kha chuan du saka case ve tunga chuan za som ni na kan mangle don tani ab vok ron thosi du saka case chuan in puantir tumo wanga norbi ni tani en fotang tlo mea heta david case chuan kum som lungin tan ni lo bera ni lai khan du saka case chuan kum sari ani tani tu bangin in chuaron ti ador kha ka mizo thalai tan ching tharvim na langa hei hi ka mu danin nge ni kan tiang anti tu shelo lu tu in la fit ve simo gym kal fit ve hom siang te ani so ve bang do nga adoisen khak ti khashetu chang thar den she sela kan in la hoi tak tak ni chuan 1 to 1 te a man to man na so ni ti khak ka sei ve du bukhria da pa khop mai bukhria da hi atong kam hi fel fire mi so hei ke ni ang le ka thiam lo tan ti mai te ang ke ni ang thriat na zaw lo tan po athil soi hi fia ke ko khop mai man lo hriat zung athil soi om je lo hriat zung hi ol khop mai an dam rang te se ani thu lai fing thina facebook apoi ka follow thu lai enge post nei le to ti ka lo bi ma sak ve ber thin facebook kan lu po hian ani hi mizo te tan patang kai takani ti hi riat ni ti chuanin tuna chuan kai kan lord khom ve de ka ti ka zo inspiration in be na atok ani mela intimate yang mizo tong hi chiarik than lo chun chiar har ve du thin khop maya kan chiar bu le ga ma chu an chiar le don te yang thiam tokin hey zo inspiration ina anron ti yan be na tok ni oman ti hi anron da la nei ka chiar nga chun zo inspiration ina anon soi fi da ni kan chiar don ne
thutlem te kalo sei velok tini te bullok a dam loina athu soi hi kalo ziak lang du room khata an ni a an in threchiang em a hemini hian zo inspiration hian cheng noi li singkua zanga somthum pahni an hlan mi lova cheng sing khat bak an hlan lo atia ma se zo inspiration hian an post pakhata chuan an hlan vek angin thu ajiak boxia engpo ni se tuna an dam lo lai tak hian poisa an mamona asan tur zia chu kan hria thiam pui vek ome a hria in an soidanin zo inspiration hian mi puin poisa an tho khom ho hi dam lo an khonsak ate an pe vek lo an mamo chin bak an pe lo ti soi om nual maya enge a chan ber ni angle o kati thil in phum ru te hi a om lo mo ti zo inspiration hian aron sera chu a chana zo inspiration te beina ni om ni chuma chu zo inspiration ron sei fiana hi an chiar chawdon hei zo inspiration hi ke chu kalo entry na in pe ka ngai don lut tuka chu mang chuanin karing chi lem lawa hengte po hi zo inspiration te ron soidana po hi an chiar photila chuan ngai dan te problem aron sei ve kan tum le doni zo inspiration foundation ve bur khon le thil pek lan dan wen february ni sang ni som ni panga chonu dar khat le chan ve dar khat lem son pako khan thalak kan lo da tel hi kan donga hei hi bo zui ngai kan ti ba ka kan thil pek boi pui dan mi pui te hriat tir ngai ni a hria in he pos hi lo siamani ati on bo zui don ani mera thu chiang jok po an la ron sei tura ngai yang hei ve bur khon dan mi har satan pui ngai report alo lu hian beneficiaries profile siamin office an chanchin data a ran vekin kan ziak lu thina chu spot verification na in kan fin fiam ma sa thina ni ma se thingtlang le lamhla a kalmei rem chang lo an ni ro chuan a thei chin an khowai me vc te kan beron ma sa thina ni ti chuan report lo lut atangin te fung hrang te in kan zir chiang le a chumi hnuwa mi pui te hna ve bur kan khon sak te chau thina ni ve bur khon ba ka hian a hran pa a ton puina pok pek chu ve reng ani bok tin thakata hian voi ni ai tam ve bur khon lo ni se ti in kan financial policy a kan tar lang bok financial policy hi adu tan office a lo en thei reng ani thil pek hlan dan chiang kal ko zel mai a him jok nan le a petu te ru ong taka manani theinan ve bur kan khon hian cheng noi tel te ani thina wangin sum fain voi khata kan hlan hal vek ngai lova noi tel te ni chon voi khatan hlan vek lem lo ni chu a hlan na hun ser ero man angai awangin an omna hmuna kan kalchila bible chiarin tong trai na nen hun ser kan va mang thin tuta chuan an ma chhok tur sum fai kan hlan tel ta thina ni tin athan chu summan financial management hiam lo le bank account po nei mu ma lo te an ni thina wangin bank account kan hon saka chumi hnuwa ata tolte te in an mamo dana sirin kan pe a sum tam tham ani chuan bank transfer a pek thin an ni office a ran veka cashbook siamin an puala sum chhuwa dan chin chia vek ani bok kan account team ten uluk takin an puala thil pek lo lut an man zo thangin an endik monitor pui thina tin a cheber an lo to kani pon an puala thil pek lo lut hi an rem ti na lo chuan khoya ma po pen ani ngai lo ni ati chiang zel mai chuan chiang zelang kan malak sakate hi an din mun ain ang lo thin hle a then chu an puitlin huna an manatan benga fixed deposit in apung omin kan da sak nual bok tun ma khan voi khata thil pek kan hlan vek awanga sum le pai buaya buaite an lo om to thina chu wangin film khur taka engkim hi kalpui ani min lo hriat puitan ti min lo hriat puitan boy pui le ti fel ngai atam hle chumi zinga mi puiten min lo hriat puitan a hnuai mi te hi kan lo tar lang boke zo inspiration foundation mingin bank account le pen card nei to ani darpan account nei to ani tax exemption 12A ATG pop pay fel to ani official website bot pui mek ani farms and societies noe in register to ani audit hi kumli financial year kan ti fel to a un tha February to pa internal audit kan na yang financial year 24 to 25 to pa CA in min audit le ang financial policy HR policy le board policy te po kan ti fel to ani ron ti chon hoi chiat thaja tang mi puitan thil pek lo tho tling khom sem chuak mai chau kan ni
in mit kan plun tok lo na a chuan pathian hmingin ngai dam kan dil tak meu cheu ni fin chuak kan ngai na a min fin chu zel turin kan nge na cheu hemi post comment siam tu te po hi kan dem ho lova thahnem alo ngai na a kan ngaya chunga po kan ngaya a chunga po kan lom lu tu ke film khur pha nan kan lo hangang tin riat chen tu emo zo na nei kan om chuan a hnuai contact number le kan office a azo fiat thei range helpline number tara office address chan mari aizol chiang le mai ho ole ka sai vai do chu sum he tianga donation kan khon hian social kaya all khop ma amai ro chu midang donation khonate an ching pen chu ti khati nani lovin zo inspiration hi an video tam takik lo en to thina ka chu pathian mi an ning ka sia tiang ti du chi hian ni don lo ti hi keima ru ro chu na het plat ma amar chu an ma ni ron seng do hian than hem ngai na a an ni po hianin chu ti khati ti soi lo ta ka chu than hem ngai na thiran post ani arin oma an ni po hian zo inspiration te po hian hian fia don ani mela zo inspiration te tlung takin kal zel sela an malam huna tu sakna anan hlan ani khati zong kha voina kan video ron siam thai han report mai te se bye bye ve kule